Prvobitnu sintagmu Aleksandrijska biblioteka, odnosno sindrom što ga biblioteka kao takva civilizacijsku zarazu prenosi na posvećenike, prevashodno treba razumeti kao metaforu. Poput našeg Danilo Kiše i Mangel kao poklonik te biblioteke, otud i razmišlja o jednoj opštoj knjizi. Ta knjiga nad knjigama imala bi formu Borgesove peščane knjige, koja kao i pesak nema kraja. Sam Mangel je svoje delo definisao kao elegiju i 10 digresija. To nije neka novina, budući da mu njegov duhovni učitelj Borges mu je i rekao kako vremenom svako pesma postaje elegija. U pitanju je slutnja o nemogućoj knjizi, kojoj je i Mangel na tragu, i tu knjigu ispisuju svi koji nestaju. Tako nešto imao i na umu i Blois, koji je smatrao da smo odlomci ili reči ili slova jedne čudesne knjige i da je ta beskrajna knjiga jedina stvar koja postoji na ovom svetu, bolje reći, ona je svet. Da, ona je svet. Preporučujem za čitanje Mangelovu knjigu nad knjigama, jer ona je na tragu onoga što se podrazumeva pod Goetheovskim pojmom literature ili Borgesovske projekcije svetske književnosti u jednu zajedničku i univerzalnu knjigu čije je mesto u biblioteci. Uredio sam biblioteku u skladu sa vlastitim sklonostima i hirovima, napominje Mangel, dok pakuje svoju biblioteku koja broji 35.000 naslova, smeštenu u francuskom domu, ranije staroj kamenoj prezberitanskoj crkvi na jugu doline Loare, u mirnom selu sa 10 kuća. Mangelova biografija podjednako je uzbudljiva kao i njegova dela, koje su opet plod jedne posebne lektire koja je iskorišćena za građu, a svet biblioteke je samo forma više, neka vrsta prečišćene stvarnosti koja je za pisca značajna i posticajna koliko izbilja. Osvrćem se u prošlost, znajući da izmišljam priče koje se u njoj događaju, kaže on u jednom intervjuu. Istovremeno, sve manje poverenja imam u budućnost. Narod Ajmara iz Južne Amerike veruje da vreme teče iz budućnosti u prošlost, tako da vidimo ono što će se dogoditi, a ne ono što se već dogodilo. Ako su u pravu, možda smo upravo zato prisiljeni da izmišljamo maglovitu prošlost, da priču pretvaramo u istoriju i da lamentiramo nad prolaznošću, razmišlja Mangel. Mangel je napisao jedinstvenu knjigu o biblioteci, ali i o bibliotekarstvu. Za to je bio spreman, budući da je jedno vreme bio direktor Nacionalne biblioteke u Buenos Airesu, isto je onoj gde je stolovao znameniti učitelj Borges. Mangel je, između ostalog, od 964. do 968. čitao o slepelom Borgesu i prijateljstvo sa njim opisao u knjižici sa Borgesom, koja je privukla veliki publicitet. Između ostalog, Mangel piše i o privilegiji koje ima čitalac. U tom smislu njegova knjiga nadovezuje se na Valtera Benjamina, koji je 1935. i napisao kratak i već poznat esej o odnosu čitalaca prema njihovim knjigama. Nazvao ga je Raspakujem svoju biblioteku, beseda o kolekcionarstvu. Čitajući Pakujem svoju biblioteku, saznali smo gotovo sve o Albertu Mangelu, čitaocu, ali istovremeno otvorili smo i nepoznatu riznicu spojenu u 10 digresija o ljubavi prema knjigama. U jednoj od kritika navedeno je kako se ova bibliomemoarska knjiga ispostavlja kao afirmativna knjiga čitanju i dodali bismo svakako kao afirmativna himna životu u kojem knjiga ima posebno istaknuto mesto.